Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan It is too tight. He looks like a sausage. Ay, awan mo't man ti kwarta ni uncle mo. Ha? Apay ngawan? Kat kao awat na iti inurarium na iti na minsan nga aldaw. Ay na, nagkuyog naman ngaminan kan ni kumpari na abadong. May, isumot lagayam Kita man nita, maluman ngam awan pailan ni uncle mo. Uy nga raw, dantay. Sa dino nga tatinap na pananda kinitata ba daw? Ay, kwarog, saan ka din nga agpasada? Sana nantay. Mapan mo man lakitaanan ni uncle mo, uje balay da pari badong. Ha? Awan na, antay. Pagawidem adagos, ibagam nga agong ungetak. Wanantay. Apay, sa dido ti papanam, kwarog. Di tabalay datata ba daw kagawad? Birbiro kak ni Uncle Kaw. Nay, jakmat na stiputan alimabas ni Tersinak ni Kapitan. Pabirbirok ni antay. Amang ano na panaginom di tabalay da kabadong. Iso ang mapanak di ta ita. Inak ibaga nga agong ungot ni Antibanang. Ay sos, agawid adagos dayjay no kasta ti ibagam. Nagmayat ti aginom dito'y balayo para. Saan na ka na mabirukan dito ni Maribanang paray? Ay, isumati ko na. Iso ang mapalintalat ta nga ginaw. Muray agpatpat nagpayano kaya mau. Ay, nagmayatan. Na, sumungad ni Kwarog. Paypaya-paya nakmatan. Oh. Ay awan paray. Tagtaga-idap mo lang dahi ta. Unan niya. Ay, paypaya-paya nakmitlat to. Dito'y kalaing pare. Siya kaun ti mapanmang kasarita ka ni Kwarog. Siya ti makamuking kwa na. Apay Kwarog, apo manayapay ka. Umay ko yaban ni Uncle Kaw. Awanan na angkal mo, pimanawain. Adda. Awan dito'y ko nakit. Di mo ipapilit na Amok nga adda dito ni Uncle Kaw. Anya kay nga ro ti araramidin day tapangis at chinilas na oh. Ay, chinilas na dahi ta nagalutan iti barot, apangais. Why, chinilas na day ta. Umay ko yaban ni Uncle Kaw, tataba daw. Tanay, agong ungat ni Antibanang. Angkay, ato iti pangis at chinilas mau. Na, Nabati mi jero arti balay da tataba daw. jakpay kaya ti agawid Kwarog. Tandi, agsyat kami pa'y kanipariba daw. Agawid ka kanaon ko na ni Antibanang. Kunana? Jak kayat. At dapat yung bagana. Anya dahi ta. Agong ungat ka now, isong agawid kan. Apay kumano agung unget. Jak tabuting Kwarog. Permiti ungat na. Magawid kan. Ibagam kan ni Anthem. Nga uray permiti unget na. Jak lata gawid. Naragsakak amang kadwa kan ni pariba daw. Talaga saan ka nga agawid? Nangagmunting baga. Basta sa anak nga agawid. I don't like. Bilhi, bakin ka na paray. Talaga naturid kan. Saan mo nakabutang ni Maribanang Apay ko maakabutang ka, paray. Ay na, nagturid ka na. Kapitan ko naman. So nga, aginom talata paray. Ningay met marito yang, paray. Apa nito yang ko paray? Mga no agung at agsasyat ta dito. Ay, saan na nga mo tiyagungan ni Tuyang kon paray? Aya. Uray kita ba? Tuyang! Apay, badong. Humaya tagaws. Naminsan lang ngayab ko paray. Atan. Igatangan na kami maniti arak ni parenting Tuyang. Nay, naibus yun jay arak ngayon inuman niyaw. Kita man na ibusin. Mala, ingka gumata nga, interesem. Ay uwang sigay. Ingkan, niya pa nga tati uraya maya. Di igatang ko nga ay. Ay makamuka mo ito na dumiskarte. Ay wunan niya. Sigay, siya kunti makamaw. Darasem. Nakita ang paray. Kaputing nak ni Tuyang kukunak tumay. Pilibakan ka. Ibaon-baon mo met itan dito yang. Antay, saan na kayat ni Uncle ko ti agawid? Nay,
Apay asaan? Aginumda kanupay kinitataba daw. Kat no sumipngatan. Imbagak pa nga agungungat ka. Kahit, anya ti kunana. Uray ka no agungat ka. Saan latang agaway? Kasta ti kunana. Imbagak pa permiti ungat mau. Mawan latta. Na, kasta gayam ah. Ha, Aginumda latta ka now. Aginggat kay kayat da. Nay, nubugong, uray mo la utangan, ay nga madamad gayang paggatang mo iti arak. Mabainak lang amin kin ni Kapitan Maray. Iso nga igatang kun aday ti kakaiso na akwartak. Ay, adapay laang ni Kapitan, di tabalayaw. Agin inom dalata akin ni Badong ka. Kunak no imainayaban ni Kwarog. Saan namuta kayat ti agaway? Ay sus, saan nan samot na nakabutang ni Maribanang? Nangag ko nga imbaga ni Kwarog nga agong ungag ni Maribanang. Kat, saan lata nga agawid ni Kapitan? Saan Maray? Iso nga ita, igatangak pa'y ida iti arak nga inumunda. Apay, saan ka nga agungat nga agin inom ni Badungmaw? Apay kumaasaan ngay. Kat imbes kumaamapan nagmulay jay bangkag may, nagmalmalumdaan na ginumkin ni Kapitan. Katwan, agasam day taan na sayang nga oras ngay. Ay, mabainak ngamin kin ni Kapitan Maray. Ang apaman amalpas da nga aginom kat makaawid ni Kapitan. Ha! Makita day jay abadong. Naibus mo tente pulutan ta pare. Nay, nagbiit mo din pare. Kinaram ka mo met ultimo tulhang. Saan ka madanagan pare? Tuyang! Apay, Badong! Nagparta ka niya pare. Ah. Ay, agparti ka man iti manawag ta awan pulutan men. Yun ni parinteng. May sadya kakaiso na anabati ang manukta. Parcham? Ay, kaparti ba? Siyak ti masurot tuyang. Ay, katun ano isuti ko nam. Nakita pare. No kasano ka partang agtulnog ni tuyang ka. Uwan pare. Ay, talaga asikate ari dito'y pagtaangan nyo. Ay, katwida. Ada pulutan tan pare. Manok ko naman. Iso nga aginom talata. Saan mo na mapaawid ni Kapitan Maray? Agpatpat nagdan nga gininom ka ni Kabadong. Apay anak ko nam ti kasta, Maray. Kano imay gimatang ni Marituyang iti arak. Kagapgapo na lang nga gimatang iti Ricardo ti Lutwon da pulutan da. Kasta aya. Amang ano inton bigat ton nga agawid ni Kapitan. Na, kat no adda session da inton bigat. Ay kat saan man ang matuloy Ne. Ay, madin no ka na yun ang maitantan ti session yo. Kat, kasano ngay nga rod no nabartek mat ni Kapitan? Ay, saanin anasaya at dahito ang mapaspasamak, Mare. Talaga sana na nasayaat. Apay nga ta, asaan nga ungtan ni Marito, yang ni Badong na. Mabain ka no ni Kapitan, iso asursurutan na latan ti ibaga ni Badong na. Jak sa makatakderen pare. Tapi kami nga tumakder ka, pare. Agawid ako. Tapi nga gawin ka. Nagsama pa lang. Kat no nasip ngat beten ti environment. Nasa papay, agtugaw ka lang ka ni. Ni nga rod banang pare. Apa ni pare banang? Agungat tumanin. Mabuteng ka. Na. Nakunakan ka mabutangak. Iso nga ron nga agtugaw ka, tayo ituloy tataginom, pare. Kapay, saan ka pa nabartag? Haging ka makasawak pala ang pare. Sanak pala nga nabartag. Daanam dito. Makasawukan sa paimot. Iso, mate. Iso nga ginumtapay, pare. Wala, agtugaw ka. Madanagan na. Para ka pare.
Sabi ko mamadanagan ka kanya kay paray. Agungat nga ron. Di tuyang ba? Nakita mo't paray, maminsan ko lang nga yaban. Umamayain paray. Sa bagay. Maminsan lang nga ibaon ka, agtulnog atakas. Siyak paray, siyak tikabutang nituyang ka. Antay, saan pa yan nagawid ni Uncle Cow? Mapan ko ka di manin ayaban di tabalay datataba daw. Ay, saanan, Kwarog? Ay, mabanog ka laang. Makaamon nga agawid. Kit mapan ko ibaga nga agong unget kapaylaang Ay, saanan? Apay paylaang. Saan kan samit nga minin nga agong ungay? Ay, hindi mo lamaw, Kwarog. Urayan ta ang makaawid ni Uncle Mo. Saus, delikadon sa. Ay, agawid ako, paray. Aywan, Kapitan. Nakaturog ni para ba dong? Iso nga, I will go home anyway. Masurutan pa iti pagnaam nga gawid, Kapitan. Wala. Ay, apay ko maasaan. Kaano saan mo't arwangan arumwar dito'y balay mi titinurong mo, Kapitan. Ay. Agturong mo ijay kusina mi daita. Una niya. Naulaw ako. Dito'y tiruangan arumwar, Kapitan. Daita nay. Oo pala. Sige. Agawid ako, Mara. Yes, agawid ni Uncle Cow. Ayan na. Iso day ta magmagnaaw. Agiri-giri ga magna. Itala nga agawid. Napna ka naginom Ay, wan. Napnak talaga. Sige, Uncle. Agawid kan. Sanan nga agong unget ni Antibanang. Ay, anya asaan? Ha? Agur-uray dagiti trabahuan na dito'y balay. Ay, nagawid ay ni kumpare ngayon tay. Di mo napuutan ang naghawid ni Kapitan. Saan ta nakaturugan? Saan kan arining takayat ko ang mausawan ka? Ay na, nagsaya atin ni tuyang ka. Nakananos ka talaga. Ikunam. Mabainak lang amin kin ni Kapitan ka. Nay. Pwede ta binalsag. Agluto kan? Nagsapa pa'y mate. Kano nagado ti basol mo kanyak, damagampay lang. Anya, basol? Anya, basol nga ibagbagan. Embaunak amapan gumatang iti arak. Oray awan kwartam, ako namlan asino ka. Ne. Ah, Di mo ilahat kanya dahil ta binalsiga. pinarteg di ka kayso namanok, tapno at napulutanan nyo kin ni Kapitan. Makaungot ka, tuyang. Talaga makaungatak. Ah, Jay kunam amapan ka agmula di mo naramay. Ita, agdamag ka no apay nga agungatak. ibabam ka day. Damdamag aglang, mate. Di mo pangur dahil ta binalsig, tuyang. Ay, nasakit day ta. Antay, nasakit ka nun tisikat kan bukot ni Uncle nga agmalmalam nga aglablaba. Bayam, dusa na. Pag inanaam ka numit, Ay saan? Adupay ijay tilabaan na. Tapno inton maminsan, ammo na ti limitasyon na iti panaginom na. agsangsangit tupayin nga aglablaban ni Uncle. Ay, uray pay. Di mo nga min kitkitaan Takay kayat na ti agdrama nukwa. Bayam taaglaba. Ay na, Kapitan! Amin asobrang katdakas. Daita, tiga na ba? Ala, sige! Didan, tiragibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badawng! Itay kapay nga ibabaon! Mapana nga rod sumakdaw. Awan pa'y madkarga na itatimbang awit mau. Mapanak pala sumakdaw. Nagbayag ka nga gungkunay kat agluto akaun. Agururay ka kadilang. Di ka lang makaruray ma. Darasam ti gunay! Why, mapanakaon? Unay ka dito, bakitanin na ya. Ibataman nga min deta cellphone nga gamaw. Cellphone kala cellphone. Kabadong. Apay maray. Itay ka pa'y anak katugaw, di tasango ti Tersinak. Itay pay aya. Kinukatugtugaw kung sa laang maray. Itay pa'y, imbaon na kansamot ni Marituyang amapan sumakdaw. Kasano manamuan maray? Kasanaw, nakaigam kamot ititimba. Ay, huwag kaya man niya. Kunak no nakasakdo akan. Surutan na kantumanan ni Tuyang mo. Iso ana saya at no inka sumakdaw. Nay. Awanay, naibusen tilod ka. Una yan. Oh, ape akitaan nakakasta. Ay, di mo ko na... Mabalay, maray, umutang at itilod. Ay, kay ibus na. Ay, agraman lod utangan yaw. Talagang mga umutang at itilod, mate. Ay, inka ka sumakdaw, tanay. Adun tumanan tiagsakdo di tagripaw. Siyak pwede muna sumakdaw. Pila ka, tatabadaw. Siyak pwede muna, ta senyora kon. Paimot day tatataba daw. Ito'y kami pa ang nakapila di tawi. Nay, si kabagayam ko raw. Diyak nakita, nakapila kagayam Kasangsangpet mo lang, napan ka na dagos di tagripaw. Agpila ka mo't umay ka dito'y malikudak. Agung nga rin din na matuyang. Kamatin naktumanan iti binalsad no jak makasakdo iti pagluto na. Siyak ngay, tanak ni Uncle Kaw, no sa anak ang makasakdo iti pagdigos na. May bayang pay laing na iti Uncle Mau. Uray san ngagdigaws, tanabang sitlat ta. Angam siya ngay, agungay ni Nana Matuyang. Isa pa unahin na kaun. Awan pagluto na. Bagka na kayo ataw bing kayo pa'y. Nakasakdo akaun. Badaw! Yawid mun aday ta sinakdum ada na Ayun gayam. Ay way, numayeng! Uray nga ti kalsada ag cellphone kalaptalak lakayan. Adto yan titanaw. Kag apay ngay nga indi sumlatan di taagdan. Iyulim adita taipan mun ijay kusina. Nay, kunak man no si kamit hindi mangyoli di taagdan. Na, siyak lang arodan ti aglotaw, siyak pay lang ti pagbagkatam. Darasab giday, itay kapay ngur urayan. Wine! Reklamo ka la reklamo. Sadak nga agdiguson. Na, nagkunakan ka asaan ka nga agdigaws. Madentipay ud mo. Agaputan iti agong dagiti amin a masabat mo. Awan pa'y matisinakdo ni Kwarog. Ay, nagbayagan ni Kwarog amapan sumakdo. Itay pa'y matanapan si Makdaw. Bayamon, jak agdiguson. Ay saan ang mabalain? Siyak ti mababain no ibaga dagiti tao ani Kapitan Enteng kat nabangsit. May mayat ata, masikat. Oh. Naa. Ay. Ati dog sa manan ti pila ija ayan ti gripaw. Isugarod nga oray jakon agdigos. Sayang ti danom, ket adu tag kasapulan. Na. Sika ti maysa kadagiti agkasapulan, Enteng. Ay. Iso nga agdigos ka. Nagdagsan da ito sinakdok ado atin ba? Nay, nyangkal mo tayo masabat ka. Apay Uncle, sa dino ti papanam. Ay, inakon ije barangay hul atal dawon. Ay na. Kasanungay da ito'y sinakdok apag digos mo. Sapay doa nagdadakil atin ba? Ay am da digos-digos dita. Kat no makabulan na saan ka nagdigaws. Awan mo't makaamuno di mo ipagbaga. Ay, nakon! Ay, jakla ko man si Maksak daw. Nabanugak lang nga din na nagpila. Narigatanak pa yan ang bagkat kadagitaw.
Ay, nagirigat na talaga ti sumakdaw, antay. Ay, nasaya at tanakasakdo kamatlaangan. Mabiit lang taayabak ni uncle mo taagdigusan. Enteng! Umay ka agdigusan! Awan ni Uncle Kaw. Napanin iti barangay haul. Anya? Napanan? Ay na, linibasan nakmanan. Nagnasiguro iti bakdur Katnuin lakaw jay bakdor. Nagnaan na ngay nga rod arimuar. Na, limagtuman nga tana, ijay tawa. Ha? Naglaingan ni Uncle Kaw. Nagngato ti tawa yaw. Ngam kabaalan na alagtwain. Day, apay adi ka makatal na ba daw? Magmagnaklag mo dito sa wanam. Kaya't mon samot ang makaungatakan ka. Amom nga buy-buy ak ititibay, pumanag na ka dita sang wanak. Di ka mangamin makadlaw. Agtugaw ka mga main. Jak kayat. Na, di nakdisturbon nga buy-buy ah. Ijay ka man adayong agpag na. Ikan na nga raw, tipaglod ka. Ikan ka? Kano inlakon to pay amin ari daw dito'y balay. Tapno saan ka amakarwar amapan aglawd. Tapay. Nya mo ti palang pariga mo kanyakan. Disturbo lang deta silpaun. Nagregat ka nga ibabaon, nagbuntog ka nga gunggunay, maurasan ka no maibaon ka di tarwar, taday talag silsilpon jar aramidaw. Naminsan lang mo da dyan na pasama ka. Nasaysaya at langan no saan kan nga aglawd. Tauray panangan mau, madisturbaw gapoy tiday ta silpaun. No kasta, saan na ngay kan tipaglod ka? Saan? Taigatang ko iti bagas day jay kakaiso na kwartak ijay bulsak. Aya, ay kit sige nga rin Agbuya ka lang, ititibay. Na, sa dino nga iti papanam. Mapanak maturo ka. Awan mo't laramidag. Misigay, riingon kantaw no agluto Tamapan ka man ng sumakdaw. Wine, ito lagayam. Di na amaw nga dapang panunutay. Saan na pulos makadlaw na ito'y atuyag? At namadmadlaw ko kagawan. Anya day ta amadlaw mo, kapitan. Kagap-gapo lang dito ni sekretary. Nakapismas. Dubli pa ti pismas na. Apay adamanan by Rouse. Awan mo. Na, uri si kamay, nakapismas ka. Apay, agan ano kayo? Adaya virus ka. Kuha nga men, kapitan. Awan mo't maangot ko amadi. Awan maangot mo, kapitan. Padasam man nga ingato dagita dua nga imam. Ay una yan, hey, makaulaw permay. Ay, to'y anglet ko ti bagbagam makaulaw. Apay, di mo maangot, kapitan. Gagangay na. Iso nga ron asim mikatak, gapo iti anglet ko. Saan ka na mapanagsakdo, Kwarog? Tadapay lang jay sinakdom itay. Ay? Saan mo't ngamin ang nagdigos niya uncle mo? Nasayahat may, tasanak pa'y lang sumakdaw, antay. Agbuyak man pa'y ititibay. Wen, aginanakamot Ha? Antay, kumita kay di balay datatabadong kananatuyang aw. Na, ay sos, apay ngay. Anya ti aramidan ni pari badong ititawa? Lumagtun sa matain. Ay wen, ay delikado. Sapay ka lakayan. Ay, tultula din ng samot ni Uncle Kaw. Ay sos, 5 taon, Kwarog. Pustahan tantay. Nablaw dagiti sa akin Na. Napilay daytan. Badaw! Ayan maun! Napanamon, badaw! Ay namare, di mon birukan ni badong mo. Kasano ko maajak birukan maray, kat malumaon, ibaon ko amapan sumakdaw. Apay, inungtam aya. Kanayon ko ang ungungtan. Takasano, day talag silsilpon tiyam muna nga rabidan, nagrigat ko nga ibabaon. Ay, isungarod alimag to ijay tawayo Kunakon ka. Ay, agpadpada damutan kan inteng. Nagtulag dan samad. Na, kayat mo asawan maray. Lumaglag tumat ni Kapitan di tatawayaw. Katwan, ibabaon kong agdigos. Ang amom ti inaramid na. Amo kon maray, di mon ituloy.
Limag taw di tatawayaw. Wen, Maray. Jak amo numayat ti panagnana inton sumangpet. Kayat mo asawain, nablumutan ti saka ni Badong Kaw. Ay katwan aga seman jay tawa alinagtuna. Naglibas anapan naglawd. Pati jay igatang ko iti bagas may inala na. Ay unay metan di pari Badong. Ay, Maray, uray ka din ni Kapitan kat agkop-kopit mat. Ay kanayon Aya, Ay nakaro nga agkupit ni Inteng. aya, imbag no di nakupitan ti kwarta ti barangay tayaw. Ay, padasan na nga ramidan ti kasta. Ay, mabalunot ka, Maray. Paray, Ah, dito uya mampay o nagti barangay hall nga tugaw. wala, Mabalay, dito yung opisina. Aircon kay. wala. Nagpaluda nga min kay. Ah, Ataw, ti kacachat ko babalasang. apo, iso happy ka? Huwag mo ta. Dito uya man abay mo nga tugaw paray. Mabalay. Win! Kas lang amin napigpigsa, idi masidigaking ka. Ay, agtugaw ka na. Sumanao ka. Huwag paray. Ay na, nagmayatin ti agtugaw dito yung aircon nga opisina ti kapitan. Ah, Naglamuyot pa dito yung pagtugawan. na, Ang... Anya na yung maangot ko paray. ah, Ape, awan maangot na. awan. Ay, makaulaw. Si kansa mo paray. Hindi ka reklamo tamaki ang angot ka. Ay, sika talaga. Apa iti makder ka? Ay, Kung nagtugaw ka pa'y. Ay, rumuwara langay. Ah. Tamang ano day tapay ang lit mo, ti pagkatayak. Tata ba daw? Nagkapwam. Ita barangay hall. Agis tambayak kumalita. Ang permimot ang naganglit na angkel mo. Jak manusan. Ni. Saan kamot ang napilay? Nay, tapay ko mamapilayak. Ket no nakita da ka kini antik ba nang alimag to'y jay tawayaw? Day jay. Nakita yung gayam. Kasta unay ada nagmigan ka. Tapay ko mamadanagan kayo. Pinapigsa apay, Mike. Kung saan ka ang napilay? Nalaingak, nulin nagtuan iti tawa, ti pagsasaritan, kwarog. Agpada kayo kini angkel ka. Ay, ibaga mamut tagdigos. Tapno sana makaulaw, ti payod na. Kabuting na nga rin ti danaw. Nagadua kabutang na, danumpay. Badong! Ha? Ninanatuyang Akong unit tuya ka. Badong! Kwarog! Tanglam ni Tatam Abadong! Di mo ipalubos ang makadayaw! Imbagayo Ay, Aw! batan na ka, kwarog. Natanggal ka. Naskin na may tarayak ni tuya ka. Tanay, at pangurna. Darasang nanatuyang. Natanggal ko ni Tata ba daw? Ay, Jak palubusan. Wow! Di mo palubusan! Dito'y paimot sangwanan ti barangay hall tinagapaan yaw. Kasano, Kapitan? Day taba daw kinupitan naklangarudan, linibasan nakpay. Ha? Kasano ajak ilibasan, pare? Paglod only, di na pa ika. Ay, prat! Huston! Denggan nyo tiri-piri. Ireklamo kit di ani ba daw, Kapitan? Na, Tadela agsilsil punter aramidin na. Iso ajak ikan iti paglod na. Patpatsam na tatuyang, pare. eh pare, kontrolem nga minti pa nagsilpon mo. No oras ti trabaho. Patsim nga min ani tuyang mo. Tamangan no mauma. Kasano ajak mauma, Kapitan? Ket no narugyan nan tinagsilpaon, ijay nan ngag malmalam. Oh, pare! Ah, Eh, ay, di na kita hindi kasta, pare. ay, kinupitan pa kanon ni Marituyang. Dakas deta. Oray kanumot gayam sika, Kapitan. Agkop-kopit ka ko na ni Marebanang. Ah, Nay, agpadpada ta mga gaya, pare. kwa, jakun ulitin day jay. Ang mga nutula din na. Ay, ala, sumurot kan ka ni Marituyang. Ta ikarom ti basol mo. Apay, di nakaduan, pare. Intan! Kaduan ngay bagbaghap. Biliba ka talaga kada kayo kini Tata ba dong angkay? Anya man ang ti pagbilibam? Agpada kayo alo maglagto iti tawa. Na, Ngampulos asan kayo anapilay. hindi pa datang aramit ko. Ta amok ti tiknik. Ha? Kasta ka day. Suruan nakman nga rudmat iti tiknik. Nagado ti rumbang amasursurom, kwarog.
Saan aday talumag to iti tawa? Ha, Enteng, apay, tikunam, kas jay latan. Kwarog, anyat kaya't asawa ni Antim. Ha, adda dusa, ti basta lumag tulatan iti tawa. Ala ka, Uncle. Kwarog, ingkaalaan jay balunat ka. Kunakon kahit. Mabit lang, antay. Nagtungpal adagos. Badong! Present? Kunak nog cellphone ka manan. Adak lang dito isang wadam. Ay, aban nakpila eh. Sa dinaw, ti pangibaon ng kanyak. Kasta agalisto ka. Ala, inka sumakdown. Ay sos, nagatidog man ang tipila dyan gripaw. Kit adamanan na dyan ni Kwarog. Isakduan na siguro ti pagdigos ni Uncle na. Tasaan nga digdigas. Ay natatabadong. Unang ngamin nga ramidan ti pangibaunan ken kanina na toyang. Sakpay ti panag-cellphone mo. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enheng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, nakawalis ako di ta paraangan. Naurnong mo namin na bulbulang? Wen, uray kita Ipakita ta ni pare Inteng, ti pananguram ta kada kita bulbulang. Masapol pa'y nga ipakitam kan kwa na. Una, tapno ma-stress, kit agungit madag. Ay, unay kan, takay kayat mo nga stressan ni Kapitan. Kayat ko nga arororodain day ta, Kapitan. Talaga makaungat. Nga main, bawal ti agpur iti basura dito'y barangay. Di ka babanta, marurod manan ita. Ay, unay mo't day tanga asukan, Mare. Ay na, naggapo di talikod ti balay da marituyang kan kabadong. Agpupuor da di talikod ti balayda. Nabayagan nga aramiden da dayta, uray no ibaw bawal ti barangay. Ay, win nga rod. Siyak tupay. Jakon agpupuor di talikod ti balay may, tagungot ni Inteng. Bawal nga mina talaga. Kahit, apay nga aramidan latta da marituyang kan pari badong. Kat amomatan na natangkan ti ulo da kita nga agasawa. Ay na, umayan ti asok dito ayan tamare. Makapauyak. Ay sapay nagpuskol at talaga ti asok maray. Ado siguro abulbulong ti pinuuran da. Nalinis manan da ito'y paraangan tabadong. Wine, awanay, nagiti natin nagabulbulaw. Napuuran dami na Badaw, saan samutin ako mitkita ni Kapitan? Nasakitan ti karabukob ko nga katawa. Ay, katawa ka lata. Tumaw na autolatan ni Parinteng. Ay, itayak pa'y nga katawa ditaw. Nasakitan to tiyan kaw. Agkatawa ka lata ko naktumay. Tapno manggag ni Parinteng, kit ad-adda marurod ka lata. Sigurado ang marurod atanay. Linabsing tamanin ti ordinansa ti barangay, abawal ti agpuor iti basura. Isungarod arurodan tapay. Sige, agid ng tang agkatawa. Agbilang ag iti talaw. Pigsam ti agkatawa. Maysa, dua, talaw, katawa! Talaga amang rururod da dagito yung agasawa Ay, apay nga min aya anak katanaw ka di tatawa.
Namin ano ngayon waragawag mi dito'y barangay abawal ti agpur. Ang agpur dalata. Ay, bayam lata ka di idan. Ta kumpare kan kumarim mat ida. Ay saan ang mabalin? Anya baybayan ida? Ay, aramiden dan ate kay kayat danukas jay. Eh, no anya ti bawal di bawal. Kahit, anya nga iti aramidam. Dahita tinadagsin apang panunutek ita. Sapay ipanggagdapay mo ti panagkatawa da. Kay kayat da ka nga rod arururodan. Ibaon kung tuman ni Kwarog. Ta kasarita na ni Marituyang ken paribadaw. Apay, Uncle. Payapay ka, payapay. Nakita man nagpuor da Marituyang ken paribadaw. Unang Uncle. Nagpigsa di apoy di talikod ti balayda. Ibaon ka Mapan ka dita balayda. Anya nga ti aramidak di ta, Uncle. Ibagam abawal ti agpuor iti basbasura. Unang Uncle. Ingkan, tapno di da ulitin apuuran dagiti basura da. Ay! Saan ka nga umasid, Kwarog? Balbalagan ka? Ha? Apay di ta panabas, tataba daw. Sa anak mo ta kalaban na. Kalaban ka para kanya. Ha? Saan ka nga umasidag? Ang dalahin umay ko ibaga. Saan ka nga umasidag? Kung naking ka, ano, di mo kaya't atabasin ka? Iba ba namin di ta panabas mo atap nagsarita ta. Ay saan? Diyak kaya't ti makisarita king ka. Umadayo ka. Kas asa na ito'y panabas ko kunyam sa. Unirap, nagsilang. Uray lang makasisirap. Iso nga gawid kan Kwarog. Diyak kaya't adenggan dahi tangay baga. O anya, Kwarog. Nakasarita mo't laang dakabadong kan Marituyang. Saan kagawad? Kasanumot nga main. Sumungsungadak pa ilaang. Ilay-layatin ni tatabadong di asa panabas na. Ay sus, ay unay mo't daytan. Makapanerbyos kagawad. Pirmi a nervyos ka. Apay, anya ti inaramid ni Kwarog dito'y balay badong. At dakanumay na ibaga. Ang pinasabatak adagos iti panabas Anya ayati bagana. Ay diyak mo man. Ang mga nuje pananguram tayo bulbulong idi namin san ngal daw. Ang buklatan. Iso pinasabatak iti panabas Talaga akagura ni Kapitan ti aguram iti basura. Aramidin tati kay kaya taki iti tuyan. Patpatyam na kita nga opisyal. Nang nangruna na ita Kapitan Inteng. Kanya tinapasama ko raw. Apay adi mo na ibaga tibilin ko nga ibagam. Nagbuti nga kiti panabas ni tatabadong angkay. Panabas. Ay unay mo't daytan. Ay istorya mang kanda kami kadi antay. No anong nangyari? Idiyas kau ko da ito'y makin kanawan na sakak. Oh, Pinasabtan na ko ni tatabadong itinatadong panabas. Nalawag asaan da akayat asurutan tilintag dito'y barangay. Imbagam ko nga imbaon ka. Kasano nga ibaga kat permi matinirevyos ka. Ay, mayat sa nun ni Marituyang ti pangibagaan iti dayta. Ay, di na ko ni baon ng kail. Ha? Kakayatin ti agsubli di tabalayda. Mabuti nga kao. Si kamanlangan kagawad ko ng timang kasarita ka ni Marituyang, Ay wen Kapitan. Ipalagip mo, ti maipapan iti ordinansa ti barangay. Bawal timang puor iti basbasura. Nabayag daytan nga ordinansa, Kapitan. Nungay nalipatan da. Sa bagay mo't kitdi Sapay delikado ti agpuor iti arubayan. Wano iti likod ti balay. Nang runa no nakaro ti pudaw, ken naangin. Ay na Marituyang, among kade, nga oray kami lang naguyag ka ni Mariban, ang anak ka lang abidye asok ti pinuuran nyo a basura. Kasta? Wen Maray, ay dandani kami na ulaw. Na, apay nagkatawa ka. Ay, nasaya. Anya na saya at sasawam. Amom di ordinansa ti barangay, Maray, maipapan iti pananguram iti basura. Amok! Kunana Ay, ijay. namaray, saan mo nga ituloy pa'y? Tapno maipalawag ko kanika. Amo kunday tang ordinansa. Amo mat gayam. Apay pailaang nga agpuor kayo iti basura di talikod ti balayaw. Kaya migayam?
Nay, denggam ta ipalawag ko kan ka, linaon ti ordinansa ti barangay. Amok nga rudan. Saanan ang masapol nga ipalawag mo pa'y kanya? Ammo nga ta ni Badong Mau. Ni badung ko pa'y mati ko nam. Ammo na aming maray. Ay, nagsabat tamatlangan, paray. Ay agawid akon paray. Tamapanak mangal daw. Nabanugak ang nagtrabaho di tabangkag. Iso di naksingain. Na, saan ka mo't asing-singain? Ibagbagak lang abawal ang manguram iti basura. Makaungungetak at halaga paray. Apay dayta nakasalikad abadang dita siket mo. Ay, amangan numaasot mo dayta. Ay kato na. Iso na saysayat paray. At aywan na kaon. Na, sa anak mo't akalaban, paray. Agpadpada kayo kinikwaraw. Dua kayo akalaban. Na, apay nga ibagam akalaban kami ngay. Kontrabida kayo gayam. Aglisikan, tanay. Agawid na kaon. Di mo kayat na itabasing kan paray. Isong aglisikan. Ay, talaga gayam nga awan dengdeng ganda pari Badong kan Marituyan. Awan, Maray. Uray da kami nga opisyal. Uray ni Kapitan. Saan da kaya ta denggan? Ay, isudala ang matipasaway akabaranggayan tayo. Wen nga rod. Pampanunutan mi apagmultaan mi laangan ida. Ay katwanan nukasta natangken mati ulo da. Nagadaw ti offense dan. Dakkelan ti bayadan da amulta. Adulami na bawal-bawal. Agpurta man ang kidi at suyang. Iranata ti kada ni pari nga inteng di tabalay da. Agpuur tamanaan. Ay kitwin na. Tapno makita ni pari inteng. Nga awan ti kabuting ta. Kanagado dagiti na ornong abulbulong di talikaw. Iso nga ron ti puran ta. Kahit kasanungay no dumakkel ti apaw. Ay kadi na sayaat. Tapno makita ni pari inteng. Ad-addan ang makaungat kadata Ay kitmayat ah. Paayaban datan di ta barangay haul. Adun to mga mi na pagbutbut ngam kay. Saan ka kadi amadanagan ta siyak ti makamaw? Kapitan, nagpuorma daon da Marituyang ken Kabadong iti basura. Nakitak nga ron. Ay, mangrururod da talaga. Kaya no amuda mo't bawal. Kaya, aramidin dalat ta. Ay Kapitan, dumakdakkel mo jay apoy. Ay, asus! Nagkwarta ka dumakal ti apoy! Naangin ngamin, Kapitan. Ken napudo ti panawon. Sus! Ay, mapuuran samot tan jay balay da. Kanya ita, di makunam, parintay. Tinubngar mi man na ti ordinansa ti barangay. Badong! Badong! Abay! Maya ti isa man dito ikay. Ay nagdakkelan day ta apawi. Ay, wait, tay, basit lang mo itay. Ay, nagdakal mo titan. Ay sus! Maura man day ta balay! Ay, sas, di ka kayso na balay tatuyang. Ay kulak tumangaming kang ka. Saan kan nga agpuor? Ay, awaday mapura ng ti balay tatuyang. Ay sana mabalain. Awanan ti pagyanan ta numauram day ta balay ta. Wait, awaday. Ay, tulungan na kami mo tinabaray. Apay paray. Ay, namagang pa lang, mate. Mapupura ng day tabalay may katituyang ko, paray. Kwarog! Ayan kayo. Mapupuuran ka no ti balay ni Tata Mabadong. Ay, awaday. Makikitak nga ro dang kail. Oops. Ay, nakatukaw kayo malataritan, paray. Warag. Agure ka at lecturer da ka pa. Kanya. Hindi pa lang ay palagi pamikan ka. Delikado ti agpuor iti parangan. Ngem di nakam dinengig. Pinasabtan nakpay di iti panabas. Ay, wayan. Mamati akon kada kayo. Basol ka. Ay, basol ka. Ay, tulungan da ko na mangidap na tauran, paray. Kwaraw. Sige. Asino nga iti ayabam kwaraw. No kasta nga da uram. Di bumbiro ang kail. Kasta launay tinervyos ko kumaray. Kunak numauram jay balay may kinibadong kaw. Nakita da ka nga rod ang nagtartaray. Ay, anya ngay dayta na isalakan mo. Pirmimot nga inarakop mo, Maray. Ay namaray, kunak ngamin numauram jay balay may. Iso at tinaray ko dayto isang agarapo na bugoong may. Naa.
Ay, imbag ko namta na alimtak dagiti kabarangayan tayo anang idap iti apaw. Ken imay adagos dagiti bombero. Ay, dandanin na uram jay balay may kukumaray. Ita, amuyo no apay nga ibaw bawal ti barangay ti agpuor, marituyang. Wan, maray. Mamati ka mo't siguro kada kami nga opisyal. Maray. Badaw, naurnong kon dagiti bulbulong di talikod ti balay. Apay nga ibagampay laeng kanyak. Ay kadamagak ano anya tinasken nga aramiden ta. Amom lang aro, din na mabalin nga aramiden nga abunaw. Ay, aramidem nga abunaon. Ito na, organic nga abono ti pagbalinan na, tuyang. Sige nga raw, tayo so taramidak, badaw. Ngam tuyang ah, palpalagipan ka ah. Di mo pupuran dagiti bulbulaw. Diyak kaya tin na maulay, di dandan ni pan nakauram, tuy balay. Ay, nanatoyang kanta tabadong. Kasta, surutin nyo tilintag iti barangay para iti pagsayatan nyo. Ala sigay! Didan, tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilimlim mga naksamay. Ah, Ay na, saan mo ta paray? nagkaro kamit. Apay, anya manin na natin basol ka. Di ka na yan. Pananglang shoot mo kanya. Anya, Mauma akon kan ka. Umay ka dito. Dito abay ko. adaytan. Ito ako, niti sangam paray. Wen talaga nga adakan iti sagok. Aday ka. Apay nga bigla na milata na kinabil paray. Inton maminsan. Aday Di ka. ka naglanglang shoot Nay, limtag mo't day ta subsub mo badaw. Ginabil na ni parenting tuyang. Anya, No amok lang ko makabilan na. Diyak ko may masidag king kwa na. saan nga min anasaya at ti aglanglang south badaw? Oh, anya nga ita. Ay, amin na makakita kanyak. Dilawin dati subsub ka. Masurunak. Ay nabadaw, agnakam kamangatan. Ay, kasano nga agnakima. Kahit saan mo't anasayati naramid day dya parenteng. Ay, una yan. Salbagkiday. Na, ay nagadukot alaw-lawat lumaw. Ay, jak nakapagtepil. Pinaramanak jay luko. Ay di mula ket kinasarita jay tao, itinasayaat. Ay, masurunak. Idi damaw. Masakit ni kwarog. Idi kwan, kunana anatay. Idi napanak iji ospital, si bibiyag gayam ni kwarog. Ay, Ay, may kadwa. Kunana nga urayak iji park, tagkuyog kamay nga agawid dito kabildatan. Gayam, imun unan. ay ke nalipatan na siguro ati nagtulagan yaw. Di may katlaw. Ay, jak na anusonin. Kunanang, nga aduda nga umay agtrabaho iti papaaramid ka. Nagpapartiak iti may sa akaldeng, kaya nagpaluto ak iti adu nga inapaw. Ito kung kit awan damit. Ay, dayta ang agpaiso. Uray kumaman no sinapan na ngayong baga adida umay. Tapno saan ana ilawlaw ang tao. Ay, surod kun. Kinapudno na namin adumat alinang sutan ni Kabadong. Anya? Kunana nga umutang kanyak tabayadan na inton bigat, higa mo saan mo. Ay, uray siya. Kuna na nga igatangak iti arak, tasukatan na kanaw. Hanggang di namat sinuksukatan. Iso ana sayaat no inikan ni Kapitan iti pagnakman na. Nagnakam nanakwanang.
Ay, makatumpong ko maitik katapat na ako nada. Ay, sapay la kumaa. Iti nagsakitak. Imbaga nakit din anataya. Ay, nagrigatan ay ati nakakaasi pa nagbiag tuyang. Ay, wunda. Iso amasapol nga aggagat ka amang gawd. Ay, agsasadutan no kasto yung 10 kwartak. Anya, May isa pa parikot ko day tamarmarga ya parangan ti balay ta. ay kat manggad ka tapno makaurnong ka iti pang patarimaan ta. Anya nga tanong mapangga ka ni Mari Banang. Umutang ka kingkuana. Anya, Umutang ka iti 15 mail. Ibaga mabayadan tantaw. Inton iti kampay iday iti 50,000 na kwartata ngayon pautang ta ni Pulanaw. di ka payla na didigra iti panang kabilken ka ni Kapitan. Ay, kaano pa yung nga bayadan dati utang da. Mano aya ti utang da kada kayo kani Marituyang. Dakkel nga rod maray. 50 mail. Nagdakelan nga ino kasta. Sing-singiran may. Ngam inton ka ni 3 abulan ka no abayadan da. Ay kat kanayon nyo ang mapansingiran, tapno ito da. Ay, gumatang ako may ti batbataw. Tapag patarimaan mi iti sango ti balay mi maray. Kastaya. Ay uwan Ada ka di kwartam dita, maray. Ta isupay lang man ti buludek. Ikwa. Ay awan kwartak ang mabalin ko ang maipabulod kan ka, kabadaw. Namati ni Mari Kuanang nga da 50 mil a kwarta ngayon pautang ta kampay iday ka ni Pulanaw. Anya, lang sutam ni Marikwana. Tagtagari Tadda plano ka na sayat. Anya, Diyak ibagbaga, no niya day ta plano, ta mga numasukal. no anya man day ka, di mon patuluyan, no di mo kayat ti maisagma. Ay na, diyak kumarami din day ta, oy. Ngam kasapulak ti kwarta ita. Mala, makaamu ka nga raw. Adda ka no 50K a kwartada kabado ngayon pautang da. Anya? Nangalaan da kumangay ti kwartang impautang damay. Kat ornong da siguro nga gasawa Aya, Umut-utang kanyak iti kwarta. Ay ngamjak pinautangan. pinautangan nyo kumaa. Sayo patungan no agbayad da. Kumangarod nawam magkwartak. Idakdakkel yo kumati porsinto na. O di agganan siya kayo pay. Bumulodak man iti kwartam dita kwarab. Apay, awan kwartayaw, tataba daw. Adda nga rod, ngam inutang da pailaeng. Agbayad da, inton ka ni 3 abulan. Kanikatlo abulan. Way, kasta nga rod. Mabalin ka da, yapautangan na pailaeng. Mano ay ati utangin nyo kanyak, tataba daw. Uray, dayta 30 mil. Mabalin na yun. Kasapula nga mingkay. 30 mile. Kano nga bayadam? Ay kano may dabayadan ti inutang da kanyak Intong ka ni 3 abulan. Sige. Ikarigata nga itid kan kaday ta kwarta, tataba daw. Ay na, agyaman na kwarog Angim na Ada interes na ti kwarta kabuludam. Ay way, don't worry kwarog. Kayang-kaya ka. Babayaran kita. Ay, 30,000 pesos amin da ito dungaw. Ay unay kan aya inteng. Sang kaulit mo abilbilangan ti kwartam. Inton kwan, matnag mukit di tinaduma. Maya to, pay ngay ayaw mo nabilagin. Ammom lang arudan ti bilang na. Ang ulit-ulit ang pailaan. Nay, at magkaham kwarta yung anggay. Sige, panawan kayo pa dito, ikwarog. Ado pa'y taramidak. Sige lang. Anggay, mabalin ka di nga umutang iti kwarta yaw. Masapul ko ti kwarta. Pangusaram ko ma. Ay, adu anggay. Pautangan na kuma iti 30,000 pesos. Ano? Di pa ikat alam amin ang dati bilbilangan. Uray tabayadak tumot lang nga dagaws. Apaman na maalak ti kwarta. Sige, isublim adagos. Kamaudyanan na. Damot lang ang kwartak itatuyan. No kasta nga raw, pasimintumon ti paraangan ta. Win ka day.
Agparami dak tumutay iti siminto a pader. Nasaya at nga raw. Butoy ti kwartam. Saan na masapaol? Tasyak ti mapan gumatang iti materyalay sa mausar. Balbalagan ka ba daw? Saan akum kumpurmi manandita ti mapan mo gatgatangag? Igatang mo iti kasapulan ti kwarta. Wen ka day. Danag mo na ya. Mala, rumwara ka. Nagadumot ti 10 a kilo a karni ti baboy, kabadong. Wen maray. Tado ti umay agtrabaho inton bigat. Ay, isumot lagayam Kunak, ano si daon nyo laeng adwa? Ken 10 a bungon na tinapay. Upat a buti ti arak. Ken kompleto mo ten nga pagrikadaw no adda dita, maray. Hadda sige, kaikabil ko amin iti eko bag dagiti gatagam, kabadog. Ken kagudwa ka ba na bagas, maray. Sige, mabiit laeng nga road. May sa atrak abat bataw ken 10 ket 2 siminto amin, pare. Day talaan, awan landok na. Ay, aguray ka. Na. Tadyak final pass. Ay, Adda na yun na. ha? Lanlan daw ken darat. Ay, Kayat ka. Iyag mo amin inton bigat. ay wala. Di kagda nagtasyak ti makaam mo amapan mangala iji ilay. Ibaon ko ni Kwaraw. Kayat ka. Eksakto nga oras. Alas 8. Ah, Isang pet yaw ti order ka. win. Di ka kadyagda nagtasyak ti makaam mo. Kay masan to tagluto iti masida ken merienda. Mano ay at ti umay agtrabaho nga inayabam. Aduda. Ni Tasyaw. Ni Unyok. Ni Kabalaw. Ken adapay lay mababaro akadwada nga umay. Tapno mabibiay. No kasta, walo da amin nga umay agtrabaho. Wine. Sungarod nga do ti isagana mamakan. Kaano da nga umay agtrabaho? Inton bigat madlang. Sige, bayam tamang isagana ak iti adaw amakan. Nasayat. Iti kasta. Napigsada nga agtrabaho inton bigat. Apay ngay, awan mat mauray ta nga umay ita. Ay, sinalbak. Apay ngay. Sapay nagadaw dagitin saganak amakan. Kunak magay ti panagtrabaho da. At tinasaya at mapankakin ni Kapitan. Amwam no apay. Pay mantan naksarakin ni parenteng. Langsot samay. Nukasta, awan istak da iji ili asiminto ken darat. Awan ang kail. Ay, Next week da ka nung agpadilibay. daa. Kasano nga taitan di pare badong? Aguray da ah. Ay. Siya pa iso ti sumungat. Ay, Paray! Harag! Di order ko ngay. ay awan. Iso nga aguray kayo pa iti 1 week pare. Anya! Kino pasigurado nga yugyo ita. Awan nga rod. Ay basol ko pa na awan istak da. Alaman. Nukas na nga rod, awan to umay agtrabaho itangal daw. Ay, una. Ada imay dito ay nagdamag kanyak. No, ada kanon ti order yaw. Ngam kunak nga awan pa, ta next week ton. Iso ang nagawid dan. Anya! Nasaya at magtasaan nga imay dito'y dakabalaw. Onyok kantasya. Pudnaw, nga man yan. Tanaylawan ko tinaggastos iti makan. Ha? Nailawlaw anak kit din anagluto. Awan damag kayam. Ti parikot. Sa dino nga itan ti pangalaki ti magastos ko inton sumaranaw. Ay nagrigatin ay ti mailawlawan. Oh, di tantan mo pala ang tagurnong ka iti kwarta. Kapilitan ah. Anya nga iti pakanta kadag iti umay agtrabaho no bilang. Nangina pa mo ti swilduda. Ayan nan nga iti kwartak tataba daw. Kanikatlo a bulan itan. Ay, salbag kidi da ito yan. Isublimon ti kwartak a binulod yaw. Agraman ti interes na. Ay. Sa payawan kwarta kita ko araw. Ay, panghasyo mo ta. Di ka mangilawlawan. Ako kastoy na eh. Amin na kung king ka ita. Tipudnaw ko araw. Pudno nga. Kung kunak lang nga da kwarta may nga impautang ka. Ha? Inapudno na. Langsot ko lang na jay. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Anya? Awang ngamin na mo ka pangalaki iti kwarta may ko araw. Ay,
Ninamnamak lagi din nga gintiris iti 5,000 ti kwarta nga impautang ko kan ka. Hanggang saan mo't gayam? Ay, jaklem pagarup akas tagayam ti planom badong. Awanin ti maramidan pa ni Kwarog Ta nagastos kon ti kwarta na. Una, ngamnungay idarum na kakin ni Kapitan. Ay, makamuditan na. Ay, sana balik ko manunal, pasin di parikot ta. Iso akas to'y ti mapaspasamak kadata. Nga main lang sutam ti padam ataaw. Sana bali ta saan damot makurangan. Tinaskain, nakagatangak iti materialize para iti pan nakatarimaan ti parangan ta. Anya, Naamwak ka ni Kwarog nga inulbudan ni Paribadong. Iso nga mayak ta ibagakken ka. Sikan ti agdiskitar iti pagbayad yo, Marituyang. anya. Tapno ammom, saan a kwarta ni Kwarog timpautang na? No di kat kwarta ni Inteng. Ay, kinabil samot ni Inteng ni Paribadong iday. Ay ko ha. Uwan, pudno day tamaray. Agdiskitar ka nga rod, tabayadan yo, Maray. Ay, delikado ni Paribadong ka ni Inteng, numaamuan na day toy. Sige maray, kasaritak taw ni Badaw. Awan ti palimad adilong taw. Iswa na amwak ti amin. No kasta, amom nga inulbudak lang ni Kwarog, pare. No apay mat At ijak kay kayat nga aramidem kat isumot ti kay kayat mong aramidin. Ha? Di mo't imbagakken ka. Ngayon ton maminsan, di kan agul-ulbawd ngam inaramid mulat ta. Kayat mo sa mata isel-sel ka di ta unag ti abot mo wano pagpaludan. Ay, saan mo taparay, pangasim mo na. Kasyan na ka diya. Pakawanan na kuma. Ikaray, jakon ulitin paray. Agbalbaliw akaon, fix man. Isublim ti kwartak nga intedken ka ni Kwarog. Ay, nuawan pagbayad mo. Sublak dagiti materialis ang nagatang mo. Ay, wan paray, isubli kaon. Ay, mabwisit aki di ti kastoy abiyag. Ay, Talaga ang mabwisit ka at gululbud ka. Ulitin to pa itinaramid mo. ay saan paray. Agbalbaliw akaon. Narigagayam taglang lang sa. Ay na, pakawanan na ka diya paray. Ay na, tatabadong. Di kay agulpod, daawan palimod adilumtaw. Kas kuna ni Kapitan. Day kunadan, no dakas ti aramid mo. Dakas tumat lang ti apitam. Ala, agbalbaliw kan tatabadong. Ala si Jay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayan kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Nabayag jay na o di apa nagsida tayo iti bunog. Akinamulan nyo ijay karayan, Kwarog. Winarodan tay. Intun awan opisina. In kami manin nagkamal. Ay, winsang agpaisaw. Agpiknik tayo man, Mike. Barang ado manin alamas, ti maalamay. Nabayag nga awan ti nagkamal kay. Ay, nalaing samot ni Paribadong nga agkamal. Adda para aramatan na pagkamal. Adda basit anet na. Ay, anya itayan tinagan na dayje anit nga aramatan ti agkamal iti karayan. Nalipata ko nantay. Ibagak tawin ton malagip ka. Kano ka ditipan nakasangon ni Tata ba daw nga mapanagkamali di karayan na natuyang? Kamal kunam.
Nuni ba daw ay katurayan niya nga oras? Di awan ko matrabaho may di barangay haul. Amangan ngamin no adda mapanatawi jay katawang kamay, agriklamon taw. Nuni ba daw katawan agreklamo no aglangan iti bangkag na? Ha? Una, tabos na nga ti bukod na bagay. Iso nga okay la ang kinibadong ka, uray saan na haliday. Ang kano nga iti haliday? No makitam kat nalabas iti pizza iti kalendaryaw, asan a Domingaw, kaawatan a haliday. Awan opisina, mabalin ti mapan. Nagadumot tinalabasit di kalendaryo may. Amin di Domingo ko nalabasay. Puwira Domingo ako na. Kaya't mo kadimot ti sumuraut no mapandabadong kaw, kapitan kan kwarong nga agkammal ijay karayan, maray. Pagsarsaritaan mi nga ruday taken ni Inteng iti rabi eh. Kaya't kumot ti sumuraut, tag-picnic tayo kuma. Ay kayat ko Maray. Ay awisen tamot nga rod ni Marikwanang. Ken uray ni Violet. Takuna da idi kanyak akayat dati agpasyar ijay karayan. Wun maray, naragsak nga minti mapan ag-picnic ijay karayan. Addan sa pay matay basit anit nga araramaten ni Pari Badong. Nukas di amapan tayo agkammal. At dapay siguraw, nabayag ajak nakikita ta nabayag mo't aditay napnapan ijay karayan. Kita tapno adda aramaten tayo. Amangan mo't no nadadaulan. Awanen ti aramaten tayo. Sapay mayat dayjay, tano aramaten ni Badungkaw, nawadwad ti mayawid na alamos. Naisagana yung kadin ti balon tayo ngayon na pawian tay. Ay word, Kwarog. Agluto tayon to ijay karayan iti sidaan tayo ang makammelan alamos. Adu pa iti makamulan iti nga udang nga. Mayat atimplang na kilawain. Ay na, kasla magagara nakpaya na makadanon ijay karayan. Awan ti sana magagaran kada tayo antay. Nagganas nga minti ag-picnic iti karayan. Ay, mangitugot tayo iti kaserola. Kan pagrekado tayo iti makammelan tayo. Intayo nga rodan antay. Nagrubatan niyang kain. Ay, awitem nga rodan ti balon tayo nga inapuy Ay, kunaklakit din o da kayo ti mangimatan tay. Ay, rombang asika ti mga wait. Saan kat asyak, loko? Ala, close friend. Bagkatamon at ibalon alinutok. Ay, una close friend. Kunak ano di mo kaya ti umay di karayan. Ay, kayat ko Ado ka di mo't lang ti balon mau. Una, inlakam ka dita balon ko. Sige nga raud. Intan, taguro urayin dan ti banang. Wen, close friend. Irikap ko ti laundry shop ko. Ha! Apay akas to ti karaya. Na, apay asaan mo't kan analit now ti danong. Adda nangisit apasit na. Kan, adda masayop anaangaw. Kaslawan pa'y makita ng aglaglangoy alamos. Awan samot nga agpaiso. Ay, awan pa'y makita nga aglangoy anabiyag iti karayan. Madiday to yan masapul at akwatan tayo. No apay akas to iti karayan. Nadadaal ka din ti karayan. Taapay akas to'y matain. Masapul abirukan tayo ti pagtataudan ti nangisi. Nailawok iti danong ti karayan. Ay, adalakit di makagapo, inteng. Sawaran tayo ti igit ti karayan. Birukan tayo ti paggapuan ti nangisit adanaw. Anya nga dati kasla birbiro kan da kapitan iti igit ti karayan iti dayji abanda, nana. Di mo ka di madlaw ti danong ti karayan, Violet. Kasla saan analit naw ti danaw. Anya ngay nga ta tinapasamak iti karayan. Intaman kita, nana. Ay sige man, nay, nagwawaras damot akas la da birbiro kanda. Anya nga ta, ti mapaspasam. Maamuan ta dayta, numakadanon ta ijay. Nay, apa yun maray? Anya tinapasamak dito? Anya ti birbiro kanyaw?
Ay, kitaan tayo, no pagtaudan tinangisit. Anang libag iti danom ti karayan. Anya ngay nga tada ita. Makipagbiro kamot at dalakit di makagapuno apay akasto iti danom ti karayan. Kaslawan mo makita ang nabiyag iti danom. Ang mga nupatila magskat awan mo. Itay pay akinita may. Kat awanan ti lamos iti karayan. Gapo siguro di tanangisit a banag. Sayang ti panagkamil tayo kuma. Anya ngay ti makamil no kastaw. Awan ati ipangan tayo iti inapoy abalon tayaw. Esos, awanan. Nadadail ti danom ti karayan. Imbis nga umay ti agkambal iti labis. Sabali ti umay ti kambalin. Anya iti sabali akamulin tayo kumanggal. Kasla umay tayo agkambal iti managdakdakas. O asino ti makagapuno apay akasto iti danom ti karayan. Aramid ti managdakdakas datoy. Anya ngay nga tati makagabaw. Anya bulan lang di naudi nga imayan tayo. Nga do tinaala tayo iday. Ita, awanan ti makita nga aglalangoy alamais. Huwag nga ron. Sa paintugutak iti kalaman si Kensilay. Ay, naimas kumati agpulutan iti mayawid tayo ang makamilan tayo. No asino mo't ati akin aramid. Tapay ang imisit ti danom ti karayan. Mala, agwaras tayo nga ro damang biraw. No ayan na ti pagtataudan tinangisit adanaw mangkal. Hala, agkukuyog tayo a babae nga agsapon. Sinalbag ti akin aramid di tayo. Inikan na tayo iti trabaho ngawan mo't sweldaw. Sayang tay lamos kuma ang makamil tayaw. Aganos tayo nga agbirok, bareng masarakan tayo, tapos maamuan tayo. Asino nga tanga agpaiso ti akin aramid. Nalabit asaan amay may sa ti akin aramid. Taapay kat kontaminado ti karayan. Dakkel lakit day ti sungsungbatan ti akin aramid ditawi. Aywan ako kumaray. Umanay apakaibaludan na. Ang asino nga tati akin aramid. Nakaarumat. Taamin adanaw kat apektadaw. Maduktalan tayo nga ta. Kasano tayo ngay nga ta masarakan ti pagtataudan tinarugit adanaw. Day tangarud kayd. Kasano, no adayo ti ayan na. Kitaan nyo ni Kwarog tumartaray ngagturong ditaw. Nagpayapay ma. Agsinsinyas. Ay, amangan no nasarakan dan ti pagtataudan tinarugit adanaw. Malain tayo nga rudin ijay. Tapno maamuan tayo no anya day jay. Nagdakkel mo't atubo da ita. Ado ti agruar anarugit adanaw. Ay masapol nga i-report tayo ijay DENR tapno umay dakitaan. Agbayan iti nangin ti akin aramid. Mabit man lang ta mga alak iti adu abat bataw. Ipilit tayo nga isilsil tapno maksayan ti agayos adanaw. Ay aguri ka ta mga laakmat iti isod-sod ko akawayan. Tapno madanon naging gana iti unag. Sige, silsilan tayo. Kalpasan na. Tawagan tayo ti DENR. Ay, surutin tayo pa'y katitubo. Ano, nagtaudan na. Umahin tayo asumangpit dagiti DENR Ay, sige. Ay, kapilitan ayawit tayon tibalon tayo nga inapaw. Ay, huwag nga raw, nana. Basit mat ngamin ti binalon ko si daan. Asidigla ko mati Teresina ni nanakwanang. Ta sardinas lang ang ti sidaan tayo. Agpiknik tayo kay Day ni ti sardinas. Lamas ti linaod ti sardinas. Ngam di tay amo no ayan ti ulo na. Apay ngagpaiso nga awan ulo ti sardinas. Nabati di faktorya ng aramidan da. Ay, umuna tayo kit din nga agawid. Dagiti lalaki ti manguray kadagiti aggapo ija opisina ti DENR. Kan sigurado nga adda kadwa da a pulis.
tainyawagan ni Inteng kadagiti pulis. Maamuan tayo no asino ti akin aramid iti panakatay dagiti lamers. Wala ka nga rin tinakamulan tayaw. Ay, sayang! Antay tay, nasalsalantan ti tubo iti ado abato kan darat. Basitin ti agruar ang narugit adanaw manggay. No da siminto ka simintuin tayo. Tapno saan ang makarwar ti rugit. Ay sa pagkit di. Nagbayag mo tindag iti inawaga manggay. Ay, awagak man no ayan dan. Agigyan tayo dito uyay na mangururay kadakwadan. Urayin tayo latan Nakadanon nga tan ijay karayan dagiti inawagan ni Inteng. Mamuan tayon tua itun sumangpet da kapitan. Piknik kuma tinapanan tayo. Ngem saan mo tanagsapul tayo. Saan alamus tinasarakan. No di tubo nga agirwar iti narugit adanom. No saan tayo anapan ijay? Nagtultuloy kat kumaday di anarugit adanom. Ay, dinadael na ti danom ti karayan. Kang runaan na. Pinatay na dagiti agnaud iti danom. Wala ka nga rod naganap tayo anapan ijay. Adamot kiti naganap tayo maray. Naduktalan tayo tinarugit iji karayan. Ay, wanmat kit di Ngem tilamus ti kayat ko asawon maray. Awan ngaminen apulos tilamus ijay. Kumusta? Anya tinapasamak iti ipapandagiti pulis kan dagiti naggapu iti opisina ti DENR. Ada kabarbaro a faktorya ti sabidong iti kabangibang apurok. Impaturong da iti karayan ti amin arugit da. Paktorya ti sabidong kunam. Ewan, impasar dengan ti DNR Awan pa'y gayam ti papilis da nga agupirit. Piki pa'y asabidong ter aramiden da. Ay, dakkel nga ro ti sungsong batan day ta agrupo. Ewan ta, awan husto a permit da. Kain ti panangipaturong da iti rugit da iti karayan. Kain ti pike nga aramid da. Ay, kasano apike? Tinulad da tinagan da iti sabsabidong. Ang saan nga aramid ti husto ti akin kukwa. Saan nga original. Ay, nagdakas damutan no kasta. Maragsa ka nak. Tapag sasaritaan dan ti kinalaing ka no ti taga-kamildatan. Mayat gayam ti ipapantayo ije karayan. Uray awan nakamulan tayo. Uray awan nakamulan tayo alamis. Ngimada nakamulan tayo ama nagdakdakas. Ay, sikat manen ti barangay tayo. Gapu iti naaramidan tayo. Ang sayang, taawanan ti lamos ije karayan. Di kagdanag. Kinid daw ko at tulungan da tayo ti masaknan. Tagibulos tayo iti tilapia. Adanton tilapia ije karayan. Anda ka di pagalan iti maibulos ang kail. Tumulong da ka no. Yumanda ka dagiti adan iti tilapia. Iso ti maibulos ijay. No adaman pareko. Adamat solusyon na. Et babaan day ta iti panagtitinulong tayo. Good job man yan kada kayong agkakadwa, Kapitan Enteng. Ngam, sakbay na, kaya't may mga nakablangawan, da sa Ruben, Ma'am Gina, kan Kyle Ignacio, dita BGH compound. Ken kada kayo aminen apo, anaayat adumdungag kadagiti drama miye. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.